Oke. Diki baru kali ini ya ikut lomba ini ya? Iya. Masya Allah. Asal dari mana? Singkohor. Dari Singkohor. Tadi kemarin sama siapa? Sama bapak. Sama bapak di luar ya. Oke. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik, tetap tenang, jangan buru-buru ya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, anak kami Diki ya dari putusan Pondok Pesantren Mardatillah ya. Siap nak, tenang ya, jangan buru-buru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Alhamdulillah. Soal kedua dengar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا منهم
إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Iya, alhamdulillah. Soal ketiga. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tughalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah tuntas. Gimana Ustadz Yuni Maha komentarnya? Ya, baik, alhamdulillah lancar hafalannya. Cuma perlu diperbaiki beberapa panjang pendeknya, termasuk dengungnya ya. Wa idh qala Musa liqaumihi majais. Tadi kurang sempurna ini ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu, nun mati jumpa dengan ta, ikhfa. Kemudian di bawah juga tadi ada ikhfa, innaha baqaratun safra'u, tanwin jumpa dengan sad. Kemudian ada beberapa kali nun tasdid wajibul gunnah, kurang sempurna gunnahnya ya. Kemudian ada sekali tadi itu ibtida'nya kurang tepat. Wali utimma ni'mati, jangan mengulang dari mati ya. Ni'mati, nikmatku, satu kalimat dia. Ni'mati berarti nikmatku, jangan diulang dari mati ya. Mulangnya dari wali utimma ni'mati ya. Ini tajwidnya ada yang tadi seharusnya panjang juga tapi tidak dipanjangkan. Nanti untuk diki coba lagi diperbaiki ini ya, panjang pendeknya ini, dengungnya ya. Baik, terima kasih. Oke, kalau dari Ustadz Rafi'i gimana? Ya baik, alhamdulillah lancar walaupun udah bel berapa kali ya. Cuman ini waktu memurajaah nih kalau perlu jangan sendiri ya, ada yang menyimak ustadznya kan. Kenapa mudah itu terjadi? Wali utimma ni'mati. Nah, diambil ma-nya punya timma itu dipotong. Jadi dibaca ma ni'mati. Ya, asalnya wali utimma ni'mati. Ya, seperti kata Ustaz Nimah tadi. Kemudian kalau salah jangan dua-dua kali. Wali kulli katanya enggak boleh begitu ya, dua-dua kali. Nah, termasuk tadi wakaf, kulil afwa. Nah, kalau wakaf enggak diberikan wa-nya itu. Kulil af ya. Jangan kulil afwa. Nah, kul islahun, lamnya panjang. Nah, tadi pendek. Jadi kul islahun. Nah, harusnya kul islahun lahum khair. Dan hampir seluruh nun bertasdid tidak digunahkan. Itu hak gunahnya ada. Satu lagi juga tadi ini perhatikan salah. Innal baqara tasyabaha, panjang padahal pendek hanya itu. Tasyabaha alaina ya.
Tuh, iramanya sudah, cuman agak monoton. Kalau ada apa naik turunnya kan, ada naik turun dia, mana tekanan, mana turun dia kan. Oke. Kalau setoran hafalnya udah banyak ya, udah juz berapa setorannya udah? Juz 3. Oke, alhamdulillah ya. Oke, baik, makasih. Terima kasih Diki. Silahkan kembali ke tempat.